God has somehow forgotten that you are faced with circumstances you can't be true. But now it seems that there's no way out and you're going under. But God's proven time and time again, He'll take care of you, and He'll do it again. He'll do it again. If you'll just take a look at where you are now and where you have been, hasn't He always come true for you? He's the same God as then. You may not know how, you may not know when, but He'll do it again. God knows the things that you're going through, and He knows how you're hurting. You see, He knows just how your heart has been broken into. But He's the God of the stars, of the sun and the sea, and He's your Father. He can calm the storm, and He'll find some way to fix it for you, and He'll do it again. He'll do it again. If you'll just take a look at where you are now and where you have been, hasn't He always come true for you? It's the same now as then. You may not know how, you may not know when, but He'll do it again. Oh, He's still God, and He will not fail you. Yes, He's still God, and He will not change. I know that He's God, and He's fighting for you. Just like Moses, just like Daniel, just like Shadrach and Meshach, Abednego, He'll do it again. He'll do it again. If you'll just take a look at where you are now and where you have been, hasn't He always come true for you? He's the same God as then. You may not know how, you may not know when, but He'll do it again. He'll do it again. He'll do it again. If you'll just take a look at where you are now and where you have been, hasn't He always come true just for you? It's the same God as then. You may not know how, you may not know when, but He'll do it again. You may not know
but He'll do it again. You may not know how, you may not know when, but He'll do it again. He'll do it again. He'll do it again. Amen. Di hati Diyos na yun. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings Lift up your hands. my soul. Come on. Hallelujah. My Savior God, to Thee. Yes, Lord. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great. Thou art! How great. How great Thou art! How great. How great Thou art! How great. How great Thou art! Oh, yes. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thou art! Hallelujah. Undarabahayrobose. Hallelujah! Yendarabahayrobose. Yendarabahayrobose. Yenderesiki.
Ura bababahay. How great are you, Lord. Oh, Ramase. Yes, Father. Yes, Jesus. We welcome your presence. You are here in this place. You are here in this service. By your Spirit, we worship you, Father. We worship you, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Oh, Ramase. Hallelujah. 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 Yes, amen. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Father. Thank you. Itikadam lata kada kami. I-reveal mo lata di sarili mo. And we pray for the manifestation of your glory, manifestation of your presence. Ito nagtitingaan may pabayan di sa home. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Okay, so, kapan tayo nga gusto message? Hallelujah. Pinapalpalabas, tinadaral tayo about Holy Spirit. Iti panagserbi kini Apo Diyos, wano Christian life, kailangan nga ma-experience mo ti Holy Spirit. Iti Kristiyano, may bagbaga Kristiyano, na ma-experience or ma-experience ti Holy Spirit han nga tunay nga Christian. Because ti Christian, ito'y Bible, isudyay ng receive iti Holy Spirit of Christ. Amen? So nga Christian, ada Christ ijaybiyak na. That is the work of the Holy Ghost. Okay? So, mapantayo dyan. So, kat ka fokusan tata about the Holy Ghost, na isuro ka na kayo ngay dinapan ni Jesus si Jay Heaven, tiin baon na Holy Spirit nga makipagyan kada tayo. Hallelujah. Mapantayuan pa ijay, chapter 16, iti John, di verse 7. Okay. So, makita yun dyan, numapanak ko na ni Jesus, numapan di heaven. Ket ibaon ko kada kayo, kuna na. Ngam no hana kamaban, hanga umay, na di comforter. Ngam no mapanak, ibaon ko kada kayo. Comforter, so da di mang comfort. Mang-strengthen. So, timay sa trabaho ng Holy Ghost, mang-comfort, mang-strengthen. Pero, tigat ko ay parang ijay, tinapan ni Jesus si Jay Heaven, Holy Spirit, timay sa nga gapuna, nga pan na ibaon. Tapno ag-take over, jay Holy Spirit ito'y earth. Ta iso naman tismublat, ngagbalin nga Lord here on earth. So nga day konakti Christian, tatanga one the Holy Ghost, an nga tunay nga Christian. Because ti tunay nga Christian, isuda timang receive ijayin baon ni Jesus nga Holy Spirit. So nga ti awan ti Holy Spirit na nga Kristiyano, han nga tunay nga Christian. Okay? So, nabasaan doon ito'y
Tuloy, verse 8. Of sin and righteousness and judgment. So makita yun. Di may isang trabaho na, panay i-rebuke, panay i-reprove the world because of sin and of righteousness and of judgment. So nga naumay na ito yung Holy Spirit, even in your life, i-rebuke na dagijay. Ijibiyag mo. Amen? Okay? So tuloy. Okay. Ado gaminting hangamang bilbilib. Okay? Anya ba'y? Verse 10. Of righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer. Okay. Nga dito pa iti-explain tayo. Diretso tayo, verse 11. And of judgment, because the prince of this world now stands condemned. Okay. Ni Satan dayay. Na-condemn. Okay, verse 12. I have much more to say to you, more than you can imagine. Okay, dito di may sakita niyo. Adupay kumatli bagak na kayo, kuna ni Jesus karga disciple na, pero hanyo pa'y nga kaya nga maawatan or kargaan. Ngam no umay kada kayo, jay Holy Spirit, verse 13. Tuloy. The Spirit of truth comes, He will guide you in all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Okay. So makita yo, ngam no umay, the Holy Spirit, umay nga mangisuro kada tayo ti so aming nga banag. Mangi-guide kada tayo, agsao kada tayo. Hallelujah. Kat ipakita na kada tayo, dagiti banbanag, ti masakbayan. Tadya di ministry, ti Holy Spirit. Masakbay na mapan tayo dyan, ministry, ti Holy Spirit, kaya't ko pa nga ipaunay-unay kada kayo. Nga iti purpose, nga nginmato ni Jesus, tapno bumaba ti Holy Spirit. Nga umay nga take over ditoy earth. Ngagbalin nga Lord. Ditoy earth, ken umay take over nga mag-agyan kadagijay believers. Tapno maawatan dati word. Amen? Isungat ti church. Nga one the Holy Ghost, hanga Christianity nga church. Tatitunay nga church nga binangon ni Jesus, ibaon na ti Holy Spirit. Hallelujah! Isungat na dyan di may sa mission na nawapay nga napan ijay heaven. Tapno sumublat ti Holy Spirit. Katay ito ijay promise ni Father God nga kunak. Mapantayo ijay Luke. Masahan tayo mananihay. Luke 24, verse 49. Ngayag kayo nga kasayat, kasi gag-guide mi da kayo ti truth. Tadilaket ta, kunayo nga masave kayo, ket saan gayam. No matay kayo ket ang kayo gayam masave. Wano no rapture ket mabati kayo gayam. So nga siguradoon mi ti salvation nyo. Kailangan nyo ti Holy Ghost. Tandaan natin ti papapanan tayo eternity. Dadya ti destination tayo. Pero duwa ti lugar ti eternity. Eternity in hell or eternity in paradise. So nga adon ti matmatay. So nga
Kailangan nyo nga i-meditate dyan. Ta iso ti maysa nga ministry, ti Holy Ghost, He will show you things to come. So nga kaya nang i-reveal kada tayo di ay. Hallelujah. So paano panunutan nyo kadi? Tinap na pananan, tinatnatay. So nga tiur-urayan tayo nga duwan to'y rapture kanda jay expiration mo dito'y earth. So nga kailangan nga mapno ti Holy Spirit before nga umay di ay. Hallelujah! Bagam di kabay mo, kailangan ti Holy Ghost. Hallelujah! Are you sure nga na-receive you? Tanuhaan. Siguraduan tayo. Siguraduan nyo. Kasi, dilakit nga road. Takunayon na isalakan kayo. No kunayon na isalakan kayo, tayo kayo nakigimong. Di fellowshipan ni Pastor Romy. Tayo kayo pa nakigimong ti kunayo nga may isalakan kayo, you are wrong. Ti kasana na jay, kailangan sigurado ka kay in-accept mo ni Jesus. Iti pusom. Nga sigurado ka nga naawat mo ti Spirit. Romans 8:9. The Spirit of Christ, si number 1. Tiawang kanya na ti Spirit to ni Kristo, haan nga kukwa ni Kristo. Okay, sige, sakpay basahan tayo di Luke. Tagasin tayo ba sitiya? Romans 8:9. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Christ. Oh. Scripture there, that's not my word. That's the word of God. Ti awan kinkwa na ti Espiritu ni Kristo, haan nga kukwa ni Kristo. Kasano may salakan dyan, haan nga kukwa ni Kristo. So nga amin kayo dito'y, siguraduan nyo, resiban nyo ni Jesus. Resiban nyo iso na, the Spirit na to sumurag, the heart nyo. Through repentance and believing. Acceptance. Amen? So nga dagdagan nyo, inawat na Jesus. Anyo baybayan di ay. Kailan ma-experience nyo, kung kasano timang awat nga talaga. Amen? So na, mapantaw ni Luke 24, verse 49. Ulitok manan, itinapan ni Jesus, ijay heaven, may isa nga in workout na, apan ay baon ti Holy Spirit nga take over. Tapno day Holy Spirit, iti umay ket agyan pay kada tayo. Agbalay kada tayo. Amen? So nga tiyawan ka natin Spirit, ang akukuha ni Jesus. So nga siguraduan. Hallelujah. Pagamda kabay mo, sigurado kan ba? Mabadlaw matkat no na-receive mo the Holy Ghost, ada ministry na eh. No, lagi ka the Holy Ghost, na idumduma iti biyag mo. Aamom liyay. Adda ti pagilasinam. Tagbaliw ka. Okay, sige. I'm going to send you. O mapanak. So nga dinapan ni the heaven, halang nga napan, tapno agbalin nga high priest, agbalin nga king, no dikit din napan. Tapno ibaon na the Holy Ghost. Kailangan tayo the Holy Spirit because ito yung galubong ada iti kalaban nga evil
spirit or evil forces. So we need the Holy Spirit. No kadi nga mong, kalkalabanan nyo, arami ti sinful nature, sin, ngam timang titrigger ijay, evil spirit. Ade ko na ni Sister Lloyda, nga kita nyo kanina, receive tayo ti blessing, ni Apo Diyos tinang resiban tayo. Pagkatapos ti pangususaran tayo, makademonyo. Tidaduma kasya igatang da nga kunan ni atsuan ti muma. Ni Lord tinangitad, gatang mumot yung negosyo ni Satanas. Now is the time, sabali ka. You are righteous in Christ. Hallelujah! Amen. So, kailan makita you are the temple of God. Your spirit and your body are God's temple. Hallelujah. Ket usaram nga pagdayo iti Dios. That's for the glory of God. Your hands, your mouth, your eyes, aming nga kinataong mausar for the glory of God. An mo usaran para iti enemy don't allow the enemy to use you. Because your life is Jesus. Hallelujah! Iso nga siya, interesado ak ti Holy Ghost. Ta iso ti kadwak tata. So ti kadwa tayo ngayon baon ni Jesus. Okay, tuloy. When he had led them out to the city of Bethany, he lifted up his hands and blessed them. Okay. After ngayon bagana di ay, in bless na isuda. Ulit tayo verse 49. I am going to send you what my Father has promised. But stay in the city until you have been clothed with the power from on high. Ano man ang power from on high? Holy Spirit. Iso nga ti Holy Spirit, ti mang-empower ti Christian. Tapno agbiagda ijay bihag ni Jesus. So, ijayan nga makita nga manapan ni Diyos ijay heaven, inbaon na ti Holy Ghost. So, nga di damo ijay Acts chapter 2, inuray da di ay. Napanda nagkarkadag, inuray da. Ngambin maban ti Holy Ghost. So, nga da tayo, hantayon nga orayan. Taadan dito'y earth. So, ano kaya nga resiban? Mabalinan na ma-receive you at any time. Amen? So, makita yun nagijay. Interesado. Nga umayan dito yung sango. At karabaptizan la because available the Holy Ghost. Adan dito yung earth. Ison ti agmin minister. Ison ti Lord. Hallelujah. So namatanan, tinag-take over. So nga, ikanyo iso na ti importance. Ti importansya ije biyagyo. Okay? Sumapan tayo dyan. So na-prove tayo, ngayon baon ni Jesus, the Holy Spirit. 2 Corinthians, manen, chapter 3. Kita ang tayo dyan, nga now the Lord is, sino ti Lord tata? Ito'y 2 Corinthians 3:17. Pasa? Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Okay. Now the Lord is that Spirit. Iti King James siya. Pero duma, now the Lord
is the Spirit. Han nga is that. Ija da duma. NIV, now the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is liberty. Amen. So na makita yon now. Now, the Lord is the Spirit. The Holy Spirit ata iso ti Lord dito'y earth. Iso ti mang kadkadwa kadagijay believer. Christian. So ti nagbabalay tapno ma-empower nada tayo. So, na-prove ka na tayo nga ti Holy Spirit na ibaunan. Adan dito'y earth nga iso ti Lord. So kuha maki-fellowship kayo kanya na, mabalin nga iso na tag-team kaya unagyo. Amen? So naman, paano kaya talo lang manen about the ministry of the Spirit in our life and His operation and the manifestation. Dakil ito yung topic. Pero kailangan nga step by step. The ministry, the Holy Spirit, no, kitaan tayo dyan, naibasa tayo dyan, chapter 16, makita tayo the ministry, the Holy Spirit, the ministry of the Holy Spirit, He is the Comforter, Strengthener. So na iti mang liwliwa. Ana lang aliwliwaan le maladladingitan. No dikit di mang strengthen. Kadagiti awan ti kaya na. Kadagiti nakakapoy. So na iti mang papigsa. Hallelujah. That's the ministry. Iso nga, the Holy Spirit agmin-minister. Dito'y lubong. So, namadamata yung agpipreach, kaspang rin preach mo salvation, kung konbiktaran na mo the listener, you are sinner, receive Jesus. Kung kunanay jay, conscience da. Amen. So, nga nyo ako na, nga tao ti mga rarami di jay, Holy Ghost. That's the ministry of the Holy Spirit. So, natatang agpipreach tumamtama ka na kayo na ito'y, pero Holy Spirit timag tag-speak in your heart too. Because in my not to reprove the world because of sin. Ti reprove na jay lubong or sin. Amen. I-reprove na jay unbelief. So nga handa nga ma-receive the righteousness because of their unbelief. Verse 8. Nyapay. Verse 9, verse 10. Oh. Judgment. Amen. And nanyapay, into no mahay, isuro na iti believer, ti kinapudno. I-guide na tayo to guide us. Nakita ti trabaho na, ministry na. Nyapay, He will show you things to come. Nyapay, He will speak. Agsao, because He is a person. Han nga, nukunada nga force lang, nga power, han nga agsao.
Pero ti Holy Ghost agsao because He is a person. Amen? So, dagita ti ministry na. Nagaduti apan na aramidan iti biyag tayo. So, kada kami ngag-minister, di ministry ti Holy Ghost, di kami nga ag-minister. Isuro mi lagi dyan. Because the Holy Ghost inmunag kada kami, wano kada tayo, to use us. Acts 1:8, pasahan tayo diyan. Dati wala the ministry the Holy Ghost. Nagano't aramida na eh. Amin nga aramid ti Ama, da kanya na. Amin nga inaramid ni Jesus, da kanya na. Suna iti mang i-reveal. Kumasakpay na dyan reveal. Tanto yung balante Acts 1:8. Basa. But you will receive power as the Holy Spirit comes on you. Okay, power. Ti may isang ministry na mang empower. Mang iyag ti dunamis power. Dito di power nga kaya natin mang create. Dito di power nga kaya natin mang heal. Mang agas. Dito di power nga kaya na ngag-miracle. Hallelujah. So, ano ito isarak na ka na tayo. So, ma-receive yun ay, kanda kayo nga naka-receive, mo yung kumali ay. Kailangan mag-minister sa Holy Ghost, sigun, siya nakaibauna na. Ijay biyag mo. So, ikam sunat time. Mag-minister king ka. Okay, tuloy. Okay. Nyabay, mapno ka ti power, and then nagbalin ka nga, witness ni Jesus. Sikat imang saksi about Christ. Ti saksiyam ni Jesus. So, no dadjay basbasan nyo dadjay Revelation 12 verse 11. Ako na nga, they overcame the dragon or Satan by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Tiket na asawan na yahay. Tadjay panang witness mo. Panang i-testify mo. Ijay finished work ni Jesus. So nga dyan nga maparmak ni Satan. Kasi jay higher court, jay heaven, jay ti usarena, your testimony. Kaspargan na idarom ka, ibagam. Babayan ti dara ni Jesus, na ugasan hak, ti aming nga basbasol ko. And then alanda na dyan nga testimony, tak, tak, tak. Justified? Acquitted, not guilty. Iso nga, nagidarom ni Satan, ijay heaven, tos usara na dadjay, violation tayo, ijay, law. Law ijay garden, and law ni Moses, karagidya Hudyo, ano ti testimony? Inaramid ni Jesus. Idinasugsugat ni Jesus. Inala na saksakit ko. Tak, tak, tak. Awan ti right mo nga sakit. Tiday nga tao naabak ka. Kasi ti court. So nga na abakan tayo ni Satan by the blood and by the word of our testimony. Papan ka ti kaso nga, awan mga pulos ti ammo, mijay. Apa ay inarabin mo rin sa,
wen kun kunam kitin. Inaramid kong binayadan da. Binayadan ni attorney. Binayadan ni daytoy. Ada ko mamat testimony ma. So ngay bagam jay naramid ni Jesus tapno maabak the enemy. That's the ministry of the Holy Ghost. No witness sam ni Jesus, mangabak ka. Oh. Alaala kayo ba ti revelation ni Jai? So nga dimapno ti Holy Ghost, agbalin nga witness ni Jesus. Amo iti ag-witness, kailangan nga nangeg mo, nakitam, wenno napadas mo. Datayo ba, nakita tayo ba ni Jesus nga na-crucify? No. Nangeg tayo lang nga naipadamag. Narikna tayo ba? Nakita tayo ba? No. Ngam din may ti Holy Ghost. Urehan mo nakita. Amom kagpaypayso nga na-crucify. So because of your testimony, ijay, maabak mo ni Satan. Because ti usaranda ijay heaven, your testimony. Woo! So, ano kita ti ministry, ti Holy Ghost? Nabay, ti Holy Ghost, isuro na ka. Ijay 1 John 2:27. So nga ado, ti aramidan ti Holy Ghost. So nga datayong ag-minister. Kailangan first ministry muna. Hanga manifestation. Ag-minister tayo pa eh. Hallelujah! Ag-minister tayo pa lang tapno ma-rebuke dagi jay. Sin, ma-rebuke dagi jay. Worldliness, maabak ni Satan. Woo! So nga dito, agpiprisak pa lang. Tainto no maawatan yon kat i-resibyo, awanan tihad lang. Amen. Basa. As for you, the anointing you receive from me remains in you, and you do not need anyone to teach you. But his anointing teaches you about all things. Oh, the anointing, the Holy Spirit will teach you. Amen. Iso nga, nag-work the Holy Ghost. Iso na ti mangi-reveal. Mangisuro keng ka. Tapno orayhan mo nakita, kasla nakitam. Uray no dengdenggam lang agpaypayso. Ijay biyag mo dyan ang mo. So agbalin ka nga witness ni Jesus nga tunay. Hallelujah. Isong kitaan nyo. Da kami nga witness ka ni Jesus, talaga nga ipapati may agpaiso ni Jesus. Ang kami nga kano-kano. Talaga nga. Ngay naramid na niya. Amen. Binayada na nga talaga di basol by His blood. No resibam dihay nga nabayadan di basol mo, sumorotan di daduman. Rumaran di righteousness, holiness, healing, prosperity. Intono kwan, masolbar na kiti problema. Tati problema lang, di biyag tayo sin. Sinful nature lang di mangkukos. Apay nga do problema tayo, iti biyag tayo.
Sinful nature. So nga diyahan mo nga overcome, iso di ay tisiit ijebiyag mo. No, i-overcome mo lang kumagamit di ay. I-allow mo ti Holy Ghost nga minister king ka. Ta isurwanda ka. The righteousness of God. Idi masolve. Amo yun na-overcome mo di managpasubnod. Dakil na jayan nga nasolbar di biyag mo. Yes. Di irritable. Nalaka nga mairita. Nalaka nga unget. Dagitamat ka ti problema. Ngamno yalaw mo di Holy Ghost. Punwanda ka. Ti patience and endurance, love and compassion. Masolve da dyan. Isumat ka ti pagrirarian yung agasawa. Ado na dyan yung man anusan. Pati pagbirukan o minsan katkasla, narigat iso nga, napudot ti ulom. Karkaro na awan sidam. Nagitjay lang, kitaan nyo ka di. Very simple. Nga maapay, hantayo ma-overcome. Ano, hantayo kay allow ti Holy Ghost. Nga mangisuro ka na tayo iti life ni Jesus. Dati problema. Subayan nyo ti Holy Ghost nga minister. Sometimes usaran ti Holy Ghost kadagiti hanapay nga mo nga mag-receive kadagiti ti preacher da kami nga gisursuro ti usaran na to teach you. So we need the anointing. Amen. Hallelujah. Panunutan nyo anyaya ti pagriririam ti biyag mo. Tinadunga pa'y handa maki-fellowshipan. Tandaanan nyo, mapangkay ti eternity. Ano ti kakadwa tayo? Tinaduman no, binmaknang na awandan. Binmaknang dan. Masasadutan nga magkigimong. But one day, mas dawangan tulat ha. One day, kailangan na gito'y nga word of God. Because, umay tulata nga umay, ijay biyag mo, tipang kasapulam nito'y. Kat may mayat pa'y diyay, no si bibiyag ka pa'y lang. Pero, no nataykan kat, na disqualified ka ijay eternity, ijay paradise, daytan, ti grabe nga pagbabawyamton ngem naladawon. Are you getting something? Ti kapintasan nga i-prepare mo jay papanam. Tandaanan nyo awan iti in plano ni Lord nga madmadi. Lukas lamayat da ito'y nga biyag tayo dito'y lubong karo the plan of God. Sakan to mas daaw. Dagiti adin at natay nga imununan ngam na tayo. Adaday jahe. Nga mangin enjoy. Da ito'y kayam. Jay plano ni Lord. So ani po lamo na lihay. Much better nga mapanak kuman ta may mayat nga adayo iti presence ni Lord. Ngam gapu kada kayo agbiagak pay. The same kanyak kada kayo. Because kailangan nga agisuro akpay kada kayo. Amen. Ngam no panunotam the plan of God. Kita nyo the plano ni Apo Diyos. In the Garden of Eden, mayat. So the plano na the paradise,
Ison ti kamamayatan. Woo! Awan ti naiimo ti jay. Mamit amin nga needs mo. Woo! Amen! So that's the ministry of the Holy Ghost. Isuna ti mangyag ti revelation. Bagi na ti revelation. 1 Corinthians chapter 2, verse 9 and 10. So nga isunat makaisuro iti revelation ti gospel. Tahan tayo nga nakita nga na-crucify tayo nga naikuyog kini Jesus. But no i-reveal the Holy Ghost kasla mariknam nga na-crucify ka. Mariknam nga inala na nga talaga dagit jay lunod. Masense mo diyay. Kat saan lang jay senses, umununay jay spirit mo. Maamuam in the spirit, kat renew na jay senses mo. Hallelujah. So now, that's number 1. Adupay, the ministry the Holy Ghost. Pero number 2, the operation the Holy Ghost. Agup operate the Holy Ghost. Agup operate, agwo work. Haan nga, the Holy Spirit, katin matangkan ijay nga wanararamida na, He is a person, agwo work. Oh my God. Isu nga kayat na, nga agwork. So allow Him to operate. Kasano di kasana nga ag-operate? Ag-operate kadagijay willing. Amen. Kadagijay tao nga kayat da nga ag-operate isuna ijay biyagda. Because the Holy Spirit, mabalin mo ma-resist. Mabalin mo nga resistan eh. Kitaan nyo ni Stephen, kung na nakaragijay, makidibati kanya na, Acts chapter 7, verse 51, da kayo nga natangken di tenged na, kanayon nyo nga resistaren ti Holy Ghost. Iso nga di, pag-operate na, ijay willing. So, bayan nyo nag-operate. So, nga nag-operate, karo dito yung church. Nag-operate, bayan. Amo yung gamin nag-operate the Holy Ghost, kasla medyo sumgar ka. Sumgar da jay sinful nature mo. So, nga tinado makaslada tumaray, kaslada na alya. That's the operation of the Holy Ghost. Handa nga mo diay. Nag-operate the Holy Ghost, no minsan, agsangit na diya tao. Malagip na in workout ni Jesus kanya na. Han nga dyan natay, nga asawa na ti malagip na. Dahil ni natay nga nagungar nga ni Jesus. Amen. So nga, dagijay willing. Kasi mabalin nga ma-quench the spirit. Mabalin nga may depth ti apoy na. So no madama nga operate the Holy Ghost, allow Him. Because saan nga may work out, dadya kayat nga ramidan, no i-resist you. So nga dito'y, church sa'yo, allowed the Holy Ghost. Mag-work. Because I know, ang ko nga kaya, nga baliwan na kayo without Him. Ang ko nga kaya, nga teachingan na kayo without Him. So na, the
ti makaaramid ijay sa uti Dios nga alive kada kayo. Amen maging life nga word nag-operate. So nag-operate the Holy Ghost dito church, makisabayan kayo. Antayo patpatayan ti anointing. Bayan nyo tayo dyan nga ado ti maagasan. Hallelujah. And then last, tuloy kong tuloy ito the manifestation. The manifestation. Ito naag-operate kat i-allow tayo, ijay ti rumaran jay manifestation. Nya ti manifest na. Nya ti manifest the Holy Ghost, reality. Reality. Nya ti manifest na, kas marganday, health, rumwar niya. So ano, ag-work the Holy Ghost, bayan nyo, ta i-manifest na jay health. I-manifest na jay prosperity. I-manifest na jay glory of God. Manifest na jay reality. Amen. Ti manifestation, dito yung makita jay reality. Day baga-baga tayo ngayon workout ni Jesus. Jay nga rumwar. Kas pangarigan, da baptism the Holy Ghost. Okay, nag-minister ak. Pakaawat ko. And then nag-operate the Holy Ghost. Tinignay na da kayo. Niyag na da kayo to isango. And then here comes the manifestation. Is speaking in tongues. Tinagtangas kayo, di kompleto. Ni-receive you the ministration, the Holy Ghost. And then His operation, nga panag-move na kada kayo. And then here comes the manifestation. The same mo lang dyan duma. Even salvation. May bagbaga, kailangan nyo mag-repent, receive Jesus in your heart. Tigtignayin na kayo the Holy Ghost. Tadjay panag-operate na. And then no, aksyonan yon, umayon dyan salvation. That is the manifestation. If you believe in the healing, na binayadan ni Jesus, inala na aming nga saksakit yun, lansanay jay cross, and then nag-operate the Holy Ghost. Touch na kayo dyan. Nag-operate iso na, tapno maawatam, dadyay nga inkastana nga ag-move. Shaken da ka. Oriyag da ka dito isango. Suninyag da ka dito isango. Umay ti manifestation. Mabalin nga da kami ti mausar. Kasauton mi dihay. And then the manifestation, iti health, get a rain. Manifest. Kasi ti church, kailangan nga da ti manifestation ti Holy Spirit. Ada ti ministration, ada ti operation, and manifestation. Kaya ti church nga tunay. Kaslamat lang da jay blood niya. Ti church nga one blood na dead. Ano nga acceptable? Amin nga worship da. Amin nga aramidan da without the blood. Ano nga acceptable kini Lord? Kita nyo ijay Genesis, ti one blood na nga offering ni Cain. Han nga na-accept. Because that's not by faith. Kung natira duma, pero because a one blood. Aduti religion nga no blood. Adatus usaran na nga blood, but blood ti human. Blood ti animal. Pero dito'y, I believe in the blood of Jesus Christ.
So nga jay offering tayo, dagid jay worship tayo, dumanon kini Lord because of the blood ni Jesus. Amen. Ado ti grupo nga awan blood. Kaslada ni Cain. Kailangan ti church ada blood. Surok to na kita. Pero tata, Holy Spirit. Kailangan ti church. Ti Holy Spirit. Iso ti Lord tata. Nga nag-take over. So nga allow the Holy Spirit to minister to you, to operate, and to manifest. Amen? The reality. Reality na kinadiyos ti Diyos. Woo! Amen? Hallelujah. So that's my message. Isungat tata. Okay. Hanak agartarkol sa dinuman tayan nyo, allow the Holy Spirit to work in your life. Tumakder tayo. Hallelujah. Holy Spirit is within you. Mabalin nga agtimag. Ag-operate. Mabalin na i-shake. Na ito'y nga place. Mabalin na nga shake your body. Shake ka na nagyay sin. Ngamang padpadas. Ngamang control ka na. Kaya't ti Holy Spirit nga linisan di temple na para kini Jesus. Natikat pa kay dayawan ti Diyos. Kaya't nangaagasan, pero kailangan nga go-operate. So ano go-operate, titayan nyo. I-allow nyo. No, baptize na kayo. Kat umay di presence si Holy Ghost, pasainawat yun ni Jesus. Katagsao kayo sa bala pagsasaho, irwaryo. That's the manifestation. Amen? Hallelujah. So now, be ready. Thank you, Lord. He touched me. Oh, He touched me. And oh, that joy that floods my soul. And Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Hallelujah. He touched me. Yes, Lord. Oh, He touched The Holy Ghost, me. the Holy Ghost is in this place. He can touch you wherever you are. Ora na kayo nga datalikod. That floods my soul. Madamay ni ministry the Holy Ghost. Oh, something Madama nga go-operate. happened, and now Allow Him I know to do His will. He touched me. Sa mighty manifestation, the healing, manifestation, the righteousness, He touched me. manifestation, the power, Oh, He touched manifestation, the comfort. and oh, that joy That floods my soul. Oh yes, hallelujah. Something happened. Come on, come on. Now I know Allow the He operation touched me of the Holy Spirit in your body.
and your soul. Oh, yes, Lord. He touched me. Oh, He touched me. Yes, Lord Jesus. And oh, that joy that floods my soul. Yes, amen, oh God. And Something. Hallelujah. And now I know Mangagas ni Holy Ghost. Mangagas ni Jesus. By the power of the Holy Ghost. Holy Ghost, di mangi-manifest the healing. He touched me. In the name of Jesus. Oh, He touched Holy Ghost, di mangi-manifest the power. By the name of Jesus. Oh, that joy that floods Holy my Ghost, soul. di mangi-manifest the forgiveness Something by the blood of Jesus. happened, and now Holy Ghost, I know di mangi-manifest the salvation. Baba, di panang receive the sino man kini Jesus Christ. Come on, do it now. Hallelujah. He touched me, and oh, He touched me. Ora bahandidi. Hello. Oh, that The joy. that floods my soul. Oh yes, oh God. And something Come on. happened. The Holy Ghost is ministering now. I know The Holy Ghost is now operating. Ready for the manifestation. Hallelujah. Hallelujah. He touched me. Father, fill this place with your presence, with your spirit. Lift up your hands. Allow the Holy Ghost. That joy Yes. floods my soul. Oh, hallelujah. Oh, something Yes, amen. and And now, I know He touched me He touched me and made me whole. Oh, yes. Oh, He touched me. Oh, He He touched me. And oh, the joy. that floods my soul. Something happened. And now I know Jesus. I know Jesus touched me and made me whole. Oh, yes. Let the instrument play. Yes, amen. Oh, yes, oh God. Da kayong ada sa likod. Receive. Receive the Holy Ghost. Ibagayo kay ni Jesus. Fill me. Punwandak in the Holy Spirit. I believe the Holy Ghost is Lord over my life. The Holy Ghost is Lord. Hallelujah. Jesus. 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 Jesus.
Jesus. Jesus. Jesus. Oh yes. Jesus. 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 Receive. Receive the Lord Jesus in your life now. Receive the forgiveness. Receive the ministry of the Holy Ghost. Hallelujah. He touched me and made me whole. Oh yes, amen. Oh yes, amen. Come on, let's pray. The Holy Ghost working, is moving. Hallelujah. Hallelujah. I pray for the baptism of the Holy Ghost. Sa rinuman tayan niyo, mapno kayo the Holy Ghost, rumwar, the speaking in tongues. Ijay ngiwat yo. Now, be ready for the manifestation of God's glory in your life. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus, I pray for this congregation. Manipod ito isango hinggan at likod. We pray, baptize sa misura the Holy Ghost. Katrumar the evidence. It is speaking in tongues. Yes, we believe in Jesus. Nga amin, nga kailangan mi, na ited babaan ka ni Jesus Christ. So the Holy Ghost, na ited ka na kami babaan ka ni Jesus. So we pray at the outpouring, the Holy Ghost, today the congregation. Now be ready. Be ready. Puyutak langan na ito yung microphone at may mailihans na kayo. So puyutak na ito yung microphone and then the power of the Holy Ghost will come upon you wherever you are. Be ready. Lift up your hands. Bagayo, Jesus, I receive the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Fill me now. 1, 2. Here comes the fire. 3. Hallelujah. Receive it. Hallelujah. Be filled. Be filled with power. Be filled with fire. 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 Shakalabahande. Kundaradohoyo. Yendarabahande. Oh, Jesus. Jesus. Hallelujah. Receive your miracle also. The healing,
power of God. Your help. Yes, we are healed. We are healed in Jesus' name. Come on. Hallelujah, hallelujah. Ang pangalpas, the Holy Spirit. Na kayo ay malitoy. Nga dalagin ni symptoms. Nga dalagin ni saksakit. Nga dalagin niya yung aramit ti devil. Ijay biyagyo, ijay bagyo. Come on. Bilinan tayo. Tinagan ni Jesus. Aming saksakit. Awang karbanganda kada tayo. Anak na tayo ti Diyos. We have life. We have help. The name of Jesus. Now, be ready for your healing. Be ready for your deliverance. Hallelujah. Now, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we command every foul spirit, sickness, and diseases, come out! Come out! In Jesus' name. Having a pain, ototibagi, come out! Come out! In Jesus' name. Jesus' name. Come out. Leave the people of God. High blood. Come out. Diabetes. Come out. Rayuma. Come out. Sakit ni lapayag. Come out. Sakit ni mata. Come out. Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Leave this place. Leave the people of God. Sakit ni tiyan. Come out. Sakit ni sikat. Come out. Jesus' name. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus Christ. Oh yes. Father, thank you. Thank you for touching this congregation. Thank you for the manifestation of your power, your anointing. You're so great, God. Oh, hallelujah. Hallelujah. God is great. God is alive. And us. Palakpakan tayo sunod. You may be seated for a while. Hallelujah. Okay. Sino di kahit nag-testify? Sino di na instant? Kanyo di mic. Ay dirabi kat minutos lang ay tito ko tagat nagatal amin nga bagbagik. Thank you Lord. Tanarik na ngay nga na naparot na ichay amin. Sumalay tayo ni Apo. Amen. Okay, that's the manifestation. Kakunak. So nawadamay ti preaching minister the Holy Ghost. And then nag-operate conviction. Ada ti operation na nga ikasta. So nga nagdayang kasta tayo, kahit kayat na nga operation. Amen? Tata, ang artarkol. Dito isango. So, din operate tayo din, allow tayo. So, ada ti manifestation. So nga, kailan mauawatan nyo ti kasta, iti agbyag nga maki-join the Holy Ghost. Maki-join force the Holy Ghost. Sino ba? Hallelujah. Sino tina-instant nga naagasan? Nga nariknayo, nga naawanan.
Jay symptoms. Glory Okay. Sige. Glory to God. Kababayan nga ibagangay. Pero tada iti ada tag manifest nga nagpintas nga babae di utak ko. Oh. In my soul. Kas lang kahit nga i-overtake di closeness ko kini bakat ko. Oh. Na-release siya. Naawan nga di Oh, wow. Glory. That's deliverance. Ito kung kunato yung deliverance. Okay, God bless you, brother. Sino ba? Ito manifestation. Ito wasak na biyag tayo. The Holy Ghost, wasak na nagijay. Haan nga life ni Jesus. Patayo na dihay. Katjay life ni Jesus. Tibiyag na kada tayo. Sino ba? Dadya ti proof. Dadya testimony tayo and work out ni Jesus. Sino ti kabaptize na? Ada na baptizan ti Holy Ghost? Kaya speaking in tongues na tata. Sige, may dito'y man. Sangot ha. Tinggan tayo testimony. Nyari, sir. Ako nga ma-explain. Oh. Nagganas. Pat agyaman nak diay ang ko nga maawatan iti rikinak. Taapay nga kwak dati mapilit nga pa nga rumor ije chan ko. Katang ko nga mapupuutan nga di aga dul-dul ukak nga ada iti rumor ije ang iwat ko di chan ko. Kat ije nga idiren word nga ikat damot hindi hangko nga ambo nga word niya agrarara. Ay Praise the Lord. Diay kuangay amin si nakas daw ngay ta haan nga dahi pigsam talaga ngay nga diay physical nga pigsam ngay ket diay ngay kumbaga ngay ket maawan ket diay di talaga ngay mang ipasa sa ujay ngiwat ngay ket isu ngay ti ko diay ang maibaga langgam That's the nagganas Spirit of God. ta mayat ngay kasal adarin mo ijay chan ko adat ipinaruan ngay ket ni ay ada itu Oh, yeah. nalinisan day Oh, amen. Kaya gayam nga kayat nalinisan niya po Diyos na ikakarga nga mat-mat. Oh, yes. Tapno kargaan na gayam, tapno di ka hallelujah. Amen. Nagganas. Salamat ko nga ma-explain. Okay. Palakpakin na siya. Jesus. So, God bless you, sister. Nadjay ti aramitan ti Holy Ghost, no may allow ti power ti Holy Ghost nga work, ano ti manifestation, ano ti miracle. Amen. Isu ka nag isuro-suro mi ka na kayo dito. Preparation lang day. Hanak pa lang agikan kandak, iti kasa ti Holy Ghost nga agi manifest. Pero kadag ito'y adan ti move. Ti Holy Ghost manan nga kasday. Tapno, ma-confirm na dagiti message. Sino ba'y? Kakpay di may isa? Thank you, Lord. Salamat ka ni Lord. Day lupok ngay kan kunya ito. Mangkong ngay kaslangay nga mababagbag. Kat tadakat mayatan. Talagang maikaw kat. Okay. Salamat ka ni Lord. Pinaramidan na ito. Nagbiyak ko. Amen. You see, so ano ti i-manifest ti Holy Ghost nga life ni Jesus. So i-allow tayo ti Holy Ghost kasi konak ti church ket dapat nagyanan ti Holy Spirit. Ti church nga one ti Holy Spirit han nga church ni Jesus. Tahan na nga kukwa. Amen? So nga kailangan mawatan nyo rin. Pati di blood nga kunak. Kailangan ti church sa the blood. Ket di blood ni Jesus. Ti adayjay. Amen? Okay, so that's it. Ni Apo Diyos amin mapadayawan ni Jai.
Palakpak, tinabara ka niyan. Okay.